dobrodošli u moj novi video. Danas smo iz grada krenuli u prirodu, u Tanu. Sad ćete imati priliku da vidite kako to sve izgleda. I evo drugari, mi smo došli, ponijeli smo svu opremu koja nam treba. Ponijeli smo skateboard, rolere i svašta još nešto. Pogledajte ovaj pejzaž. Mnogo je lijep. A pogledajte, čak i tamo imamo ovčice. Ovčice? Da, pogledajte kako su slatke. Drugari, baš smo se umorili. Ovdje smo malo sjeli u prirod da se odmorimo, zato što ovdje je jako veliko brdo. Mi smo se morali da se penjemo, pa smo se malo umorili i odlučili da sjedemo. A pogledajte, ovdje imamo i krave kako pasu travu. Moramo biti malo tiši da ih ne bi prepali, da ne pobjegnu. A sad idemo dalje, pošto smo se malo odmorili. Drugari, mi smo ovdje malo bili šetali, pa smo odlučili ovdje da stavimo dekicu i da se odmorimo. Pogledajte koliko je ovo predivno. A sad kratki predah, malo da se ljuljamo. Drugari, pogledajte mog jelenka. Moja lenka se zove Lena. Miloše, kako se tvoja lenka zove? Dani. Joj, pa baš je sladak. Drugari, pogledajte ga. Moja je malo veći, a Miloš je manji. Mi ovdje uživamo u ovoj prirodi. Drugari, pogledajte ovaj divan pogled. Drugari, mi se nalazimo u pravoj pravcatoj šumi. Samo čujte ovaj cvrkut ptica. Baš je lijep, ali sam izgubila Miloša pa ne znam gdje je. Miloše, Miloše! Ba! Pa Miloše, ti si se svo vrijeme tu krio. Da. Nisam mogla da te nađem. Nema veze. Hajde, idemo dalje. Ništa ljepše. Nakon duže šetnje malo da se odmorimo. Miloše, Miloše. Jesi li se ti naspavala? Jesam. Hajde, idemo da nastavimo. Idemo dalje. Hajde. Nakon duže šetnje i malo spavanja, došli smo ovdje da jednemo jer smo malo ogladnili. Imamo sandviče. Prijatno! Baš ćemo žedno. Miloše, Miloše, imamo li vode? Da, imamo. Hvala. Pa Miloše, strano ovdje nema ništa. Imam jedan dobru ideju. Koju? Možemo da odimo na izvorsku česmu. Tu ima prava izvorska voda. Da, može. Idemo. Drugari, pogledajte ove predivne ovčice. Drugari, našli smo i macu jednu. Pogledajte kako je slatka. Ledeno. Drugari, evo mi se nalazimo pored potoka. Malo nam je vruće pa smo došli ovdje se ohladimo. Danas je bio baš vreo dan, zato smo i došli u prirodu. A sad se ovdje nalazimo pored rijeke i hladimo se. A ako se vama svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao drugari!